It is just basically they explain to us how they are doing progress as far as the PF is. So that's it. कसं चालू प्रोग्रेस सारखे असेल चला सारखे त्याच्या पहिले अनेक मिटिंग डिझास्टर मॅनेजमेंट तुम्ही तालीम लायिल्ली आसा सर किंवा पावस स्टार्ट जाल्लो आसा सो तेच्या खातीर कितें मिटींग I was not the last for the last meeting because CM has taken up the meeting and CM is the chairman of the disaster management center. So I am sure that the thing must be going smoothly as far as disaster is concerned. Nothing major thing has happened so far. At least we are not. Nothing has come to our notice. गोवा फॉरवर्डाने एक एलिगेशन केले Sorry? गोवा फॉरवर्डाने एक एलिगेशन केले GMRचे सर फीज वेव ऑफ केल्या That I think CM will give an explanation on that. There's nothing. No, this thing has been waived up. It is just a question of some date. I think CM will give explanation on that. Because he is आणि स्मार्ट सिटी सर स्पेशल स्मार्ट म्हणजे चालू हा आणि स्पेशल काय ना स्पेशल कंप्लीट जातो स्मार्ट सिटी त्यांना एक्सटेन्शन जे डेट दिल्ले म्हणजे डेट एक्सटेन्शन मागले तेंच्यांनी कित्याक एक टायम ना हांव जाणा ते 7 तारीख कितें सांगलेलें तेरे पण आतां पावस पडलो आय डोंट नो वॉट इज द कितें म्हणलें अरे कितें स्लॅब जर कितें कॉलेप्स जालेलो आहा देट इट इज अ ड्युटी ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर बेसिकली टू हॅव इट डन एवरीथींग वील बी डन some misshapes happen only when things have been done. So just wait for some time. स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशनाचे चेक उडना सर क्वालिटीचे अशें दिश्टी पडटा खूब कडेन क्रॅक्स बीन आयिल्ले आसा तांचे चेक रस्ते क्रॅक्स आहा See, हांवें तुका सांगलेलें आहा पयलें एज फार एज स्मार्ट सिटी इज कन्सर्न ते कन्सल्टंट आमी आसलेले हू इज टू गिव द दिस थिंग कन्सल्टंटूच आपण सँक्शन करताले ते पेमेंट बीन there was no basically departmental person say PWD or someone there should have been someone basically where responsibility could have been fixed थोडे आतां कन्सल्टंट फाटल्या दिसांनी काडलेले लेगून आहा ह्यो सारकें काम करूंक ना हांव स्वता सांगता हे कन्सल्टन्सी कोणें हाडलेली ती पयले चिंता आनी इतले कन्सल्टंट्साक इतले पयशे दिलेले आहा ते आमचे जुवारी ब्रीज फ्री येवपाचो सर दुसरी एक गजाल कन्सल्टंटी हाडले सगळे एक्शन काय जालें ना काडून फक्त एक्शन करपाक जाय एक्शन आमी घेयना न्हू एक्शन घेवपाक वयले मनीस सो इट इज हाय टायम दॅट दे शूड रियलायज अँड दीस कन्सल्टन्सी बिजनस वीच शूड बी स्टॉप I think we have got our departments in PW department. All the other departments are there who has got basically say chief engineers are there who are knowledgeable much more than these consultants are. वो विजयान पीएमाक लेटर केल्या स्मार्ट सिटीचेर एक्शन कितें जाल्यार घेवचें म्हणून See, कितें एक्शन कितें घेवपाचें आहा एज फार एज आवर गव्हर्मेंट इज कन्सर्न वी वील टेक एक्शन इफ नीड बी इफ कॉन्ट्रॅक्टर हॅज नॉट डन हिज ड्युटी ऑर नो एज फार एज ही हॅज डिफॉल्टेड एज फार एज दिस थिंग इज substandard work is concerned that will be taken care of. Let the smart city work be completed first. After that only once that is complete then we will know what are the forms. आणि कितलो टायम आसतलो सी थिंगा म्हणटा तें एज फार एज यू आर टॉकिंग नियर आमचो काकुलो मॉलाचेर थिंगा हें जालें कॉलेज जालें आय थिंक दे वर दॅट मॅन हाऊस दे वर कन्स्ट्रक्टिंग आय थिंक दॅट्स अ टायम द रेन केम सी आय एम नॉट हियर बेसिकली टू डिफेंड द contractor basically should be taken to task whoever who is doing substandard work or whoever is not basically following the quality. अरे पहिले जाऊन दी केले लेटस्ट बी कंप्लीट आतां जर बॉब मारल्यार ते कंप्लीट करून काम जावं सर आनी एक विशय कितें जाणा सरकारी जमनींचेर न्हू चिरे खणी मोठ्या प्रमाणात चलता मागीर थंय बुडोवन मरता सो तुमी हेजेर आमकां वी हॅव नॉट रिसीव्ड एनी सच कंप्लेंट फ्रॉम एनीवन ओके तुझे एक्स कॉर्पोरेटर्स ह्याच इन्स्पेक्शन करूंक लागलेले आहा CCPचे इन्स्पेक्शन करता लायक पयर शीतल नायक एक्स कॉर्पोरेटर तेणेन इन्स्पेक्शन करूंक लागले डोंट टॉक टू मी अबाउट अदर पीपल But आणि कितलो time you वयतलो? talk to me what I will आणि कितलो टायम वयतलो see now what you do you best you meet the MD of the smart city because last time also with CM we had MD मेळना सर MD काय see listen to me as far as with CM we had inspection I had inspection after me CM also came and we had a joint inspection. So the time frame basically which has been given is by the MD. That so and so time this thing will be done. No, that is the reason what I'm trying to say. You just meet the MD and ask him. He will be able to tell you. See, we are giving you time frame as per the MD's as an MD gives us the feedback. misguiding people and MLA sir. Sorry. MD is misguiding people and MLA. ते म्हणटा तुमकां जाय ते बरें म्हणटा I would not like to make any comment on the MD.
but I am just trying to tell you whatever commitment or whatever dates what CM also has given is basically given on the basis of the dates given by the MD. So he will be the best person basically who will पण answer एमडी to टाइम this. दिता जाल्यार उत्पल सगळो कोण तुमकां क्रिटिसाइज कित्याक करता I am not. But आणि कितलो time see, वयतलो? Who is to criticize? Let everyone criticize. I had told you earlier also. We'll meet in 2027.